Timothy sau nhiều ra tu lên cơ khu yapi. Amen. The Shalom district. Gayang hari Gayang juga Shillong district juga balang belai Gayang Assam. Kini kalau ke City Sungam Gayang ke Shillong district hai kaum Rosemary Kriam lebih bahaya bahasa Mujungi. Di Palembang bagi dekat juga balang belai Gayang Assam apa ke district Shillong. Nidak tak kejing sudu kebakrau hak kejing kelak no. Iba G firstborn Gayang hakan no paisngi jungga sungi thodin ka khat sautrik u August araja rapo shisha ilaya lingba ka jikshtom hakamet kapala banjur khantam hakini ki khindet panai kala no penban oblai hakajingi bagi jing start bom juku la penwai no ikini ki jing jan hakajing im hakani ka patai de ka ba lo shimno shaladi hi kum hagani kapo. Hawa ngimna setia lamda sosi smooth khang hagaman sim kum ki parabrio henry kum ki banget ki badan ka jingkerman ya ga jim ba shalada miso tho bakane galong ga jipinya ka bastan ka jungboy but hagam man bakko jungo iba firstborn Gayang naroil by dan benta hagitna kam abhero bhe jaga blang play me khlaya ba Assam idan benta hag district shilo janga balang ilong ud khat jaga executive committee kum ud khat bashirham ilong by not sinyang bha ban ai jingmut but kum no ban pinya chapang yak kam ublay lingba ka district shilo ilong ibo be dasta cheke jingalang but you be smart shake jing sing lang hapo ka district ha ka jing re jing iban poi shake jing sing klem matien kala long na ka jing so thu na ka jing tu na ka tin du boy ka ba on ban ino ye ka jing sing lang na pen chong na ki hebrew shipo alusan menta iba first born la det hashwa jongi baro ane shem badi la kunra ya ka ba tin play ka on sup kita kinong yap kibai yap how to rai nermenta shisha on sim bagi nyo shang thai no na ke jing tring minat joki na bagi jing joki ke bod rangkat bat ki na ke jing pom na ga khat sau khat khat lai da ke jing so khiam sim ke khat lam ke pravang jaga district shillong Gendang kentin kiba biang man pentingin hakajing sosi jo pi kong ros kriam Henry lembau mensim ko kan pentingin nya pi lembag ibahim hasam hakipor baro kumba onga kchin ublay ublay unya no ekajing jaw mat baro naki kmat jami bat kajing yak kanom long shu lemne kajing sosi kajing Yonaka mission. The pastor Yalam Yaganeke Jingalam, Yaganeke Genius and Legend. The Baro Akibaton Hangi and Pule Pech Yaganeka Kondan message ba Milatho Hangi. Nishpa Banong ba he don't remember the mission board. President Romantan
Tigila hapan mino nagani kecing yasang le yang tek. Kat kum kecing betha jong kekuanan tekat to bani ya don tahang ni ngan pule ya ka kum bakalong. Hai kong ros mere krem purim itong muridon kasyai kami bat ki bahayeng asem jong iba fasbon Gayang. Commission board kabalang blay mekhalia berasam kadap de kajing snow kandit bat kajing snow si kabakraw ban tip by ba fasbon Gayang in don show hakane kapercaya iba fasbon Gayang ilatay way na ki member commission board iba shirham shisha hakatamu blay hapdaing kijing bon kam ila juplat por barbor banya lekpet lechno yaki parabenge thalung khamison lakalong hangno ru ulalong way na kinong ai jimut haki tingalang baru dairu unong yelap tin blay badon bor halung khamison ki parabenge thalung khamison ki ik hai iba fasbon Gayang iba fasbon Gayang ilalong member jong commission board natu snem hajar hnreu hatu menta hakaba ila khlatno nagane kapathai te kijing khlatno kandip jong ne shafi jong blai galalong kijing duk ka khrau tang yapi ki bayeng asam hanrai ya ka balang ya ka mission board bat komju ya ki parabanget halung khamison te hakane ko por commission board bat ki parabanget baro halung khamison ni ai kublai but you can pow ya kajing snowsi kabakraw hakajing klat no jing ba fasbon Gayang I ai ya ka khubor snowlam but jing pentengan ya phi kongrus ya keme I para ba marwai jing ba fasbon Gayang but ya phi baro ki ba don jing a day but I kawai lag the khat ten ka jong blai ba fasbon Gayang ila juke ban yala berbor kalong wakhe kuslai na ka dongo jongki donge ki hau blai donge hangaru yakajing sok ngai no aki yakajing sok ka jonga nga ai aki om kumba ka pathai ka ai nga ai mga aki wakhe kuslai na ka dongo jongki lemne wat shifting kumtangi kwa ban ong ya phi ki ba ki ba thoin joi ba fasbon Gayang banyin duai bakin yo ya ka bor ban bread ya ki jing khuslai ki jing snowsi baro how try jisu ubala baru ba don bor ban ai ki jing suk ya ki namar baro ki jing ja ki dai ki jing pen ya jo blai to blai punyo ban kar khu ya ki amen Jekidam kini ki artli ki panggilan message ki ba ngalayo ngalang khamison tiya kani nganom pule kores ros bat ki bayeng sam kin sayo ban pule ki napo karbi ang long bat kumju na manipur ki jakai ki ba fasbon ki ban lepet lekmi ki parabe tiya kani ngan ai kongros ki brai purin jemi ba fasbon Kublai shibun non tahakini ki kubor snowland iwa kodor shibun iwa ngangay sen la long kajing ayin sil bat kajing kurku na kabenta jongpi kung kayeng sen te idan bon kini ki condolence messages iwa nging la yo tengi nongton ni kupor bat puli lut iki akan berpor mensyukurno di sekretari jong kabalang baik spiran bom semua hapan boleh nanglo ilayo kini condolence messages. Nalor ki bor snulam
ya bagi para wengi ki para lok ki kalau pas ki yeng lamba jong ka balang ki don ro ki fubo solem na ki tana ko fer ki balang ko fer tila don na pleng ki kimba na ka list ko bangang ko puli aga fi no so ei ki ga ko ka pang fi pu yo se ki la poi direct ka yeng ki long kum ne jadi yo ya ka fubo solem na ka balang play mekleba samnong kasen nangta na i Mrs. Kerhaimon Rambai Matiying na gajing second day balang play mekleba sam kemudian ka assembly level na ka Sunday school department jong balang play jongari i jong balang play nong thumai na ka district ruwa jengkia jeseng samla jong balang play jeseng samla jong ka Shillong circle Naganora Ibalin Higher Secondary School Kolbati Shillong Nagachua Jokot M&A Jawai Naga Reception Committee Jongabalang Ulay Nomsumai Nadi Mr. Penyak Singh Sim Bolong MDC Bagi Syaman Duk Jongka Kazil District Council Naga District Shillong Balang Ulay Mekhlaya Bersam Kubalap Ulay Mentan Balang Ulay Dalamin Kani liga balang Agabai Wa Fasgon Sikir Jentrai Bala Hea Lasam Nantaga Naga Children Organizing Committee Yang Balang Ulay Nung Thumai Jeseng Samla Balang Ulay Nung Thumai Nagi Officer Staff Yang PWD Roads Mechanical Division and Subdivision Shillong Banaga Church of God Business Association Balang Ulay Mekhlaya Bersam Itu Belajar Population Kablay Shibon nagabenta kini baro ki kubor snulem ki bangilayo kung bangilayo ban snow banda kuli ban kini ki bangilahay ki kerten jongki kapan pau hadu karno bai ba firstborn idon kajing yate kabayar bat namar kajing ye jongi yautrai idon involvement kabayar hadu kata ban syakri yautrai iba firstborn i yautrai i ro yakakam kajong bat kajing lait no jongi sha lalong kajing do kabakrau na kabenta jongi baro te yakini kapor Ninyo pakicing keren lengkot kabaning kong ninyo kacing keren nakaliang tong kajing hadin kata ninyo nakaliang palang play hanong tangay kena khol sumaban wani bay hadin bay Mr. Chairman of the United Service, the Park Store, Kemen Basam, or I think that, but Kiway, but Bishop Region Try and Kiway, but Kanhu and Root, Laban, and that but the before. The time of the port, Kungaying, and Power using more crowd of flip or crowd. Yeah, he could be jack, Gayang Assem, the Paralo Corajor. Di para marjan marpa pada wasnom dongte ini baru kat beli apoi beli donor kat ini nado keski ke batang agak ba di dia ini pakian ini besi khadi beli donor kat ini kumpayeng matun singan matun ini kudai sibone na bentar jing donor kat jambi jing kat jambi ke babon dia Kalau paru ini semua bagi kudrai kita balang, mereka kita banget,
Ibarawan man ay jadi jeng itu kejeng ketengan kiri dan kan nado isi ba ibadia ini pakaian tidak dapat yang kejeng sistem kejeng dua kejeng ini tidak ada saving sibon mak kapalangi kepada sini kepada waktu sana yang tak resmi harapan pendet kita dengan mereka besar kejeng kepada sibon malam kepada yang paling ini kepada ini tadi dari kepada yang nado kunti jika kiri di sistem bateri kita amsho mlak menjer benten kepada por kepada sibon ne dan kita kepalang kepada sini dengan kita krawe Dapat paru ini jang sangu nang matagi nurse ki doctor jang Nigram Hospital bat kasup care. Ibala ay kajing siya kiri kapapaka kapakan sai kapabha ya ibadia ako bilang don kabijing sumar kabijing pet jong kuda shibon mata para akan hindi hospital. Kawai kalong bili berpart ngaru ba Kita tentu dia katakan para orang berjor. Kita mau yang lagi jom hamtam ya ikurim jom tadi akhir itu terus. Tapi dia boleh ia kerja mau. Tapi junduai. Nampak kan orang kerja senang, jangan bor, jangan mesin. Ini pun begini. Hamtam ya dia terus. Try nampak tu. Kadang-kadang di mana angklet semua awak ni dapat baru bikin aku beli di semua ya siapa dapat. Jadi orang kalau kita dapat dengan juga ini. Mas kau mah ada nilai awan nalung. Pada itu pada ibu melak Malaysia tu. Pada nampak Thai tradisi kerja ini kesan kerja ni semua pada isim mentah nak izin pekerja yang kerja wadah di long ibarat tu. So bahan dia sementara ini juga saya ambil sudah semua. Ginseng dari antap badan burung ya fasbon Gayang Ibrahim Hasan hijau store ngayen hari ini nak benda kekur Gayang bari penpau si kentin harga jingnya dari bat kecing im kejom ba first born Gayang berkelan orang pergi harga jingnya dari bat kecing ai kuplai ngayo solang bat kejir harga jing ai kuplai kejom ka ngiru ngidon kejuk ke mensir bat pi kejir nak kebentar nang dengan Muslim ngidon nak kalian ke korban dah penbau hakan kepo kadai kecing penbau lek se ke bakado nak kebentar fasbon bat hakum kan kepo ikwa ban yaku lengkot ya ke life history kejumi nado badang kali ihado kejing long sama lisekan long ro kejing cep yepi baro nado store kabalan hi baro kobai yai ba fasbon lakha haka trek ujulai jom kasnem syajar tandai spa andre komnyo ikimi jong idai gong muribon Gayang hiran argot para padi para kan thai jong satisfy Gayang ipa jong idai ilete karlan khongla rai ka basngup sui
lada ngan penpau ya ke kerteng jong ipa jong i hande nama pa ubem ri ubem suma kimi nakajing kabadon burau kajing kababat ia kekam rangba habok kasnom kajing kaba bat ia imi nakajing kababat perkimpa ia kan yang terai ngelak benong tak hadung taruh hadin ba lakha ya ifasbon ngasngu thu ubom don kpa ban penhe ban pensan ya i ke songbet ha ke terpeng kebetulan jong ke kemi dia kenang bangan Muslim na kebentar ke jembiat ke jembiang jong ke kemi ba ukur ke kemi jong ifasbon ba ifasbon ihap ban mi no na kasnong namin ban lek sa sya jawai rengkat bat iwei na ki bahaji jongi ki bangi khot i barok hi bani tai dei wo welcome Gayang bat hang ne ha ka bor ka bai don rengkat bat i wo welcome Gayang ha jawai ilayo ipat ia kalenti thmang kalenti jong ke jing sisya jong ke jing em bat hang tahi ilarai kut haladi ban ino no ia kene ke nyamrem ha ka ba ini national bat elegy ya Jesus Christ kum unong pen im jong i bat ila penyeso yala di si kepala mai i bat ikon jogi di faspon nyen snoto yang kata kaji hak bagi kimi di faspon nadu ba idang red yala san ilarang ma hak jingri ke jing sumar ke jing alam ke jing betin lenti jong ikimi hak jumlong kena ka jong i ulong kena ubatip sini ulong kena uboko mu sneng ubam ju ya pen inia ulong kena ubat jemnut ulong ukena ubam jubul dia ngara syongka haki kayang idang lecture school bat itang siyo syuti ilai buat yang ya yalam ya i syak jika trai jongan syati sebuah barak tali ialah pendap ia ke matriculation harga non talang government high school nado bi dangret hadu ba inda pendap ia ke matrik ke jiem ke ba iem rengkat bat ke pi dalam baskop sansot kata-kata ya lengba ya kelenti jong ke jing bat jing shikau endah ba kekur kalapan bet jenga dengan long usentur jong kekur Gayang akan kepor kapan ken mau jenga ya ka wei ka cap ha ka ba endah ba ngalapoy selabin ye song kai ba ikemi jong i tho khana jenga ya fasbot ba ya ka yin jong i hi
barok kawai iom kumne yang sisian hakawai kasngiyo kimi lakha lek yo dauki yai fasbon ila ai hai ka pisang sispa tengka bat na kata ka sispa tengka iom pek ka benengkong penlek sim dawai janga hau tau nong ai dawai thasi hau po dauki bat ia ka batam nang ta ka pisang na kata ka bai dawai sa pentie kata hagarta ka badang ret ilalai ta tang spoi sedauki lai bek ban wat ia kata ka dawai na ka bantai kibi ndala dat sim ya kata ka dawai i aya kata ka lot sispa ikmi lenti ba uta unong ai dawai un sa penpai katu kate i ap si ap hangta utau nong ai dawai khlem penpai syo ile kumno kumukna phet no na ndala poi seji bale wong kala jia kumta kata kata ke ching ke bau ramat rai ai mo yo bau belai ula penlong yo kum ni kum bau long kum ba pelayoi ngarangan keren hakan ni kapor tak ketin hareng anong glory be to God hak jing long samlah ke junggu ula pen ko ngu yala de hak jing hikai jung ke kami bat kum ju hak jing hikai unong pen hak ba shek ula pendon buram yala kejong ke jing kasam yala kejong ke balang bat yala jom ukon rat da ka bau pendat ya ka jing yut ho shong kurem ke badon buram bat ikong rosemary korean hakasnam araja kadek ka kejemlong samla kejungi kabai layak inti hak jingalam bestat jong bulai hapedang kita jijing kibau ya kendo hak jingam anda bau la pendap ya ka matriculation iwe na kanong mikmat jongi nang tinawa jantia ibam don show hak ni ka perfect ba ditang ba JD Borman but ha kata ka por ba ilan pass matric di pass bon ba JD Borman ilong minister for the government of Meghalaya da ka jinyarap jong iba jondan ilayo bandrong sekakam jong jing sekri ha ka po ka pilu di department ka ba ila try hantu hado ka khalimat ka ba khlan Badan dah baik lah yo ya kata kekam. Kajing im kajung ilek sengalak panong ya kajing hi barok ko boy. Kelas dang ban wandur pak. Bat ya sedang ban wan kiu han ni hasilong. Ban sa han ni hasilong habok dum dum. Bat ha kata ko ngajasa rekan bagi hari te rulen chairman kita ki hagatinya dai bat kapur kerja naduk kasnam araja haduk mentah to our coast now iladon kabapi
Bagi yo sngawru ya kae ke bab pilikiran. Ha ka jingi dai ke jom kakur badi fastball. Nyala yo yiro ha ka jingi dai baca ka jingri ke jing suma. Ke jing lum ke jing lang ke jom pi. Kerbang na ka bentai ros. Nyimdon ha ka ni ka por. Ban peni hikmat jom pi ban penpau ya kata ke jing sungo ke jom ni. Ni don tang ka de ke jing duai na ka bentai jom pi. Ba ublai ha ba ule siem yai nei siem krong jom pi. In bu bujli no dai wei. Ba itai dai imun sim bu ko jom blai. Undon hasenda jom pi. Ban kersian di body pi. Ba pila ban teng ne ke jing ye. Tan haduk ba ublai unda khot ye piru na ka ne ka pertai. Ban ya kenduk kuat bat ubai jom pi. Ha kata ka yin chong de ka ban nam ye khat chu. Siem ka ni nakaliang gukur karyam jing sungo bar ke jing ai khupulai ke jong ni pi ye ki yai ke ba philale na ka benda uni ubahi yang hasan jong kado ngakapat ye pi nakaliang gukur karyam ba pin snow pa ban kan ma wat lau niu ubahi jong ni don chu ba pi Handa bi kan mau kerpan yai kong bedi kini jong fasbon bad ya kepara ka jong haki jing ruai ki jupi bad kum juru ya kabala ki ko ro boy ibu ya ka jing kerpat bad kando so si sin ni penpau ya ka jing ai kulai ka ba kerpan ro ya ka dor ba shlong alamin Kepala Pak yang kena mikmat kejongka. Hak jinsisya lada kamlong kumdi kena kepertai. Ala benar berok sesenang penyewan. Ya kaban sengaulan nak kebentar kena kejinjia. Tu belai kejingsuk. Unlong rendah dengan tempat pilih baru kumlesipun. Nak kebentar sentiu. Dan yang kuat kita akan kepor bersama Pembantu dia sendiri. Pastor iba yalam yareka service habane kapor kiparlok kiparjor kibahyeng kibahasem kiparasnong kiparathaw bat kerpang nakabenta ikme ipara bat kerpang nakabenta ikong ros ibalong ikorin jong fastball Ibahaga jing yadai jonga wat fastball na snow kumba iru ilongi para jonga kadon kecing snow Tengah yang hakan dikopor nakaliang jong ka office kay bay fastball ni tray bat kabangi yadan rengkan ban ay katto kadni kicing keren hakan dikopor hoy Don sibun ki bentah ki basungo don kaman keren bat pan penpau. Adrei kum bala penpau I pastor ngan hapan ai tang ya ki mat ki bokong san ban nom sim ya kopor. We firstborn kum bala pen sungo ila join happy WD hakasau torek November khat khandai spa Prabu pra ya per katu kat ni benai watna
ngajuan hau panai jun ngidon kecing snow ye ngidon kecing snow jam ijon kumu sectional officer sectional assistant hau PWD mechanical subdivision Shillong Badilalong sectional assistant batna attach batna kuma arsnem tam ege hakajing ya dei chung kajing ya trai kam kabaidon batna bat kabangayo I kabaidon bat ki weipat ki officer hapo chung ga office ngayo I bat na shen baidon yagane bat kajing im kajing long chung ne upranong trai kini kikentin pareng barolai tuli kisdang nopi upi wanan kong idon yaka punctuality ibalong punctual pila yo snow yaki kam kabay hapan be ubriu ubamlong punctual unom la banle yakata ilong punctual hakikam kijam kibangidon po office ilong punctual hakarum kami office bat shabar ko office ting atharai pi atik khamha mabi tangba mangingitim yakai kabadon hapo office bat habangi yo I yakani ni yo I yaki weipat ki good qualities chong kajing im manom sim yakapo inlet yo pi wa upi wa ubayeng haka kingim ko jongi ilong ipi ibalong positive wat num sim bakala hagani kapor hi kachingong positive yo pi perkhat bailong corona positive kamlong kumta ilong positive hakaching im hakaching long babha hakaching mut hakaching perkhat babha te ban yatri kam wat upriu ubalong positive kachimut kaching perkhat kanu kalong ngidon ka confident ngidon kaching so he mensi kaching snow men scam bat kakaloi ke kam kajang snow kaloi men safe upi walai uyeng ya kaching long chung I by long always prepared ubala kre lapa sisin bala khot ki officer na kabanta kanu ka kam ka bai ban in one bat ki jubab ki bala pen kre lapa namar mismutu kakam kabibat shabar rukolong kubakhya handrai hapo office ibat ya ka stock tekat nu ka stock ka issue ka receive lada khot ki details ki don bat I is always prepared shibun ki good qualities nganom sim ya ka po handrai na shu ai shwa tang kini lai tuli bag smotu ya ka chinglim ya kaching tray kaching ta chung I hapo office te kaching khlad no chung I kalalong sisa kaching du ka bakraw yang I kum ka office ngilak du no yaw pranong tray upara I lut daparo habaro kipravaya tray rengkan bat upranong tray ubala IT yalade nakabenta laga jongkakang sitom hakini kisngi ban yo yaka replacement upranong tray uba ay kum kani kijing syakri banda day baka day kajing du lang baka kajing transfer Sekanu kanu weipat ka office, lanai sekanu kanu weipat ka jaka. Ngancin dalalong, u officer, u ban persang ban penne, ban pensa yi hapo laga jong ka office. Sorry, ngakalat ban introduce kada yu exit, kada kamuan ka jong play. Ya kapakum kibreu ngimla ban le ruang. Ngis ngau du, ngis ngau si, ngis ngau dia. Habakat lidi, habakum ni kawan dia. Handrai kum kibriu,
ni ha pro ban mong positive kumai long bat ni dei ban mong optimistic ban pek saka ke ka bo pha saka ke ka ba krao ka balon shalanda bat dei dakani ka ba penyo men sempat yang ka ba pen perkhat yang ka ba penwan ha ka jin perkhat ka junga ba kumba uniu prasyakri ula don yakin nikin lai talikipi ngadon ya ka jingnet ka baskham badan lele uniu syakri uprasyakri unnom lek lane unnom rung syakane ka lenong ka batumai ka chaptar ka batumai jong ka jing im khlan ka jing pan khre nga next kan ula pan khre mut nadong shadong bat ublay ubat jai tray ya ka kam jong ka jing pan khre uyo i ba ka jing pan khre na baro argan no firstborn but no play kalabyang lot kalabyang pura nadong shadong bat haka minute ka badai ublay strike bat ule ya ka balon kamtam bat ya ka babhatam haka jingim ka jongo firstborn ka bangasngo kumubriu balay ngan banyaw ya kata urung siya ka lenong ka bathamay ka syatar ka bathamay jong ka jingim baro katay dagamuan ka jongo balay hoy kum ka office ngidas ngo penod sisa ngidas ngo du sisa Mariatip hagatugas ngi bo khlan nga nadang don halum jingtam bantap yo sekri jong trai Mariatip wot na kamen sim jong ne prasekri ubala lekno sakman nangi bat kiwe ki bentan ki badon kam nakalyang jong ka office hoy ngilas ngodu ngis ngo benut hanrei hakabakum kami kapor dakaway kasur naka office ngiyong firstborn legsuk shallow try nongbo ng tao bat bayasay hakmat jong blay nakabanta mangi baro kibaya trirangkat ako office yakibi kibatwen kijong pi kibahayeng wasem karpang nakabantay may jong pi bat nakabantay rose bah baro nangi nginum sa hakadum hakalengo handre uplayun peryo yaka step ka bapernai yaka step ka batmai daka weipat haka cingmot ka cing perkhat jungilang baro tu uplay ka cing suk unlong rengkat balawjong syakri ya wora simtino syaladehi uplay unlong rengkat batngi baro kibadan lang hakni kopor nakabenta ko purong gojong ublay. Amen. Ngayon ni nagaliang jong kabalang gojong ublay nong tamay may kalaya pokse shalom. Ban kublay kaddo yagamet kabasa jong nong yalam badon burom baye badbathe men sim jong kabalang. Bila ada panpa ia ke kubur siulem, si irus ke sekri ke jong utrai, ibelong ikurem, ikme para persa, kikonrut kikonci, imena kimesan bat kibadon jedai baro. Nanum sim ia kapur, nomor kecingkia jong kemensim. Kuah menonggum ni, iba pasbuan Gayang, habai layap idang keren, kikam kibabha, kikam kibaye diutrai, bat kibab penlong ye kabalang kecumublay banlong kum ni, nadu kecingtay bat kekamtam, ye kecingtay ban penimi kemensim kibabardor, day kecingtay sitom, jong ni urang ba, bakraw bat badan buram,
trong ka balang ka trong blai hanong thamai shua bangan penkut cia inga bangan penken ma trong liu benai akos trong ka ni ka snem arhaja ilalek ban syong tha chikari trong ka buram hakabai chu i ban ken mau ye kini ki kentien bong kum ne na bahang ni ngindon ka nomba ka bayene iwa kia ka ban sawan kata ka de mesi ke bicu ai ban kren hayeng ki bayam hayeng ki basmeu si ki barabangai baye trong ka balang ka trong blai hanong thamai bat katu ka khat sau trik ka de ka sngi ka bayina le ban sim ya kata ka prize ka bayina chu khmi lenti bat ya ka bautrai ulamang kerpang na ka benta ka chong i wat langi ngiyam bat ngis ngausi kalong ku kubor ka bagkemen bayina le ban chong thai sia ka ri chong ka buram na light ka ching pang ka ching sitom ila light ka ching ba ka ching ele ila lut ka ching kerku ya gini gilong din ka chong ina do irus ki mei ki parang ki badon chi dai baro bat menta idon hagari jong keburam kini gilai peli gije ki bangakwa ban penken mau pedeng jong kabalang ke jong play nong temai kerpang ye ke ye bat kerpang ini lang baro ki badon ki skor ban sngeu kum hagani ke sngi bangi ban pentengan lang ye ke ke ye ki para bangi bagi ke jongi uce benengkong ila trei ka kam ke chong utrai da ka ching i uce war ila trei ka kam ke chong blai klan tengkai bandring merau ila ka chong gamet ke badan ka ching sitom bat kata ka de ka ching kit kle baru uce walai ibala ino sedin yang nga bat yang hilang bat ka balang ka chong blai nong thamai bat kerpang ye ka yeng kalong ka ching ai tilot ban penim ye ki men sem ki bakordor daga keten ke chong blai hagi cakap barok ke bayeng bat yalap ban ruai ban penim ye ki men sem ki bakordor haswa dengan syong no ngakwa bani thu ye ki data records ke bau new sekri chong trai unong yalam badan buram ibla ino sidin kum ka legacy haka balang ke chong blai hanong thamai haka yin ka sem bat banong ke ching tip ye ki balawan na chan na changai bai labat ke snem ara char khatwei kamut khat sau snem ilabat kumunong yalam baramba chong ka balang chairman chong ka executive committee ba chong ka balang barokwe nadu ka ara char khatwei hadu ka khat sau trik ke bai lai ban chong tha syakari jong keburam kabaila khambat slem kalong kum uskatri jong ke building committee sub committee jong ke balang ban penlong ye ke ying mani ke jong utrai haga babaro ngin mat ye ke chingsuk ke ying ke jong utrai ilabat hadu khat news nem kum uskatri jong ke building sub committee snow benut benekla andai ki bapisa ino sedin jongi ngenom kret para bengai bi duai ros duai ki yingesem hage ching i hage ching long duai bada ke ching lek no uni bi na padeng jongi nginang kham i yo trai kham ba to blai jong ke ching suk ke ching kemen unong ringkat bat pi kum ke ye bat ngi kum ka balang bat barok kitu kibiyo bandon ka association hagini ki snem ki por baro ki baladai no ublai chong ke ching pentengan un long rengkat bagi yang kesem ngin bot iga dem chat chong sekri chong trai banle ya kamon ke chong blai no ka benta ka buram chong amen Kulai sigon nakabenta kini kejeng keren kiba kodor sigon kiba ngilayos ngau na kini kisawot kiramba
ba Jasper Kriam, Blakren Nagaliang Gayang, Reverend L.S. Boksham, Blakren Nagaliang Kakur Gayang, Teman Basan BW Kongyong, Balangru Executive Engineer PWD, Bariba Arlington Kriam, Blakren Nagaliang Kabalang, Balangru Vice Chairman Chong Kabalang. Next time, bagini kiktin kiba koridor, kilong kum kia contribute naga bentau syakri jung try. Iban ai kajing penting ya pi kum kajing baro. Iba firstborn ila kajing kabalong kanuksa naga benta jung baro. Ila ya kata kajing ila lobha. Ban menta ila syakata kari kabau try yo pan pom ya kapan sniat. Nalor kini di lingba ki SMS, lingba ki telefon, tilapha ya kijing ai kublai smolan naga benta jongpi. Ibadan shabar jong kari India, ibadan shabar jong kanika state, ibadan haganika state jongi haga Shillong ru kibamla bandyawan. Tila ai ki khobor snolan. But abaki keren na ki phone jongki kita yam artat baki snodo ato kata eu syakri jong try ba firstborn to play on kerku dia kene ko por ini ya no syapran agane ka funeral service ini sedang daga bangin yarwai ka to ka jingwai ka banengkong kene ka jingwai ka banengkong Kamjan ablay chunga. Kalong gaway na kijing ruway. Kiba firstborn is no comment ban ruway. But ijuay yakan kijing ruway. Hakijing sing kiba ton kang. But kalong kajing kerku. Nangay kalong kajing pentingan na kabenta chompi. Kum kajing akaba ilanang kamjan. Siya katakapan snyat jong kapurong. Kamjan ablay chunga, kamjan yame, langan siya din na banjan yame, ngan ruwat hamta, kamjan ablay chunga, kamjan ablay chunga, kamjan yame. Takajing snuburong inyayang lang baro ay kinikijing ruway, mariba itiran. Idi rani insuwaban yalang kanisa. Kamjan ablay jonga, kamjan yame, langan syahading na, banjan yame, ngan ruwat hangda, kamjan ablan yame, hapden kikus laiba, kamjan yame, lajing dum tliu gaga, ngan pet hame, hang dahingan susno, name jing syai ganyo, jing dum himen beno, kamjan yame, kamjan ablay jonga, kamjan yame, jing jabaro hanga,
jing e tham chan yame ha bai isi jonga la jan banwai ngas ngau mame bat nga habandawai ang tangan iyame ngan kam jan e yame ngan men hidang bat me jiu nom klem wa Subhanan is no comment si Bohol natin ito po. Ito ni Reverend Kinong Blue, Ibalong Secretary, John ka Church of God Business Association, ka association na kabahay ba, firstborn group, ilong iway, nag-member. Tenga court yiins mo baman, uli na kagtiin ka John Play, matpatuay ka niyo po. Business session, mas baban po, si container na ganito po. Kung Rosemary Karim, ikmejong ba firstborn, satisfy, berikon jongi, bagi bahaya kesamparo. Nado menang kesni, hado menang step. Ngadayo, ya telefon call, na baro ki para member jong ka Church of God Business Session. Ki ba pa, lang ba, jong abalong, ra, kajing kublay, bat kajing slolan, nakabantay kongros, bat kajing kesamparo kuway. Kikiong, inkan mau, ya piya kajing duway. Iba firstborn, ilalong member jong ka Church of God Business Session, nadus nam arhajan riu, haduman tayo dang lo, kata gamot kat saut ligis nam, nginang pecek mat, bamai ilong way, nakirangba, kibansawan, kaba ka Church of God Business Session, kayo hai, tenre, ublay lakhat no, klampoy perhat, ngimpat poy perhat, tenre, ublay lakhat no, pandong lem, baru ciso. Iba firstborn, kemaliwas ngomong kan baro. Ulang si siau prayer babina, babakit kre. Jaga kanu komiti ke bagi po. Ibom juga wantes lah. But nyo I yang jilong kata quality leadership hai. Kebaba I don. Teke ni kalau ke cindu bakram ke dalam Church of God Business Session, kebang ikwa panwan rai ni ke por, hoi ke condolence message lah. But kini ke way kebang yo I ba firstborn kalong, bolong berbuat I jauh play, I jika kam ke jauh play, I jika balang, I jika para bangit, lagi dan ham nuno ya iterut. But ke way kebang yo I ke jilong ke I kalong, ya ke jilong rangba, bat ya ke jilong kepah. Kini ke bapa yo I, ya ke jilong ramba, bat ke jilong kepa. Bat dah kini ke jilong ke JM ke jongi, ila yo sipun ke jing I jongki para bangit. Nado kalau kat church hanya po nang pemai, po se, bat saudong jongka, nado ki kena, ki sama, ki long kini ki long pa, ki pastor, ki nong yarap ki nong tere kam ke jong play, ki iti, ulalong way kum utau kubadai pastor. Bakit lupa saya kam ke jong play, kumu pastor, bapon ki para bagi ki sutu bakala, patan ongru pawai pastor. Kata dia ke jingong, ke jingem, ke bapa firstborn Gayang, ilale ilahem. Pat kene bagi pet, ya ke jing trai ke jong I, ila trai kumu berumpam por. Namar play, ila shem, ya tak ke jing hot ke jong play ke bakarpan. Bat banyo iba, imdon por ya de. Kam ke jong play ke pon. Ialah terima, ialah terima, ya kah? Bat hadu pun dalam poru, berang ban siapa? Terima dengan ini dikinyak por, benai bela dem.
Henry kecik hot kebakar ke kesaman benen kalawan nak kebentai jongi. Di kongros di dua yo play ba people nak ban play ban syakri kam hai ke kam ke jong play hagi po ke banang wan. Imagine komun orang ba haga balang nila do haga hagi program ki repair ke bagi para bungai ki ba ban ai program ni balong way ni ki speaker dongkren dong yala ubasyahan boleh pendangkam tentang yang Yoshu. Itu ayo boleh unsai bagi baipan ke bagilah ya ke bagi tray ya ke kam ke jom boleh. Jika dia boleh syaban duai ngaku apan boleh pilih ke banta ke way nak ke tim jom boleh ke biar dia sampai cikim tu pas bom kakren kumno ke tim ke jom boleh ban mai kumno ile akan jadi jom ban ujisu ubolang udang pedem be jongi Paul thought yang ada kesiga jamu kumu syakri jom try pada orang pai ba firstborn kani ketian jom play ka ong kumni nak tu mentah mano wat penjenjar jana nama ngaba yaki dak jisu balakan tha hakabat joma nama yang keban kalau Chris ban yang kalau kecil joy ban ngariwa snow ke tiena beneng ba on tu tha suk kita kinong yang kiba yang how dry la do menta shisha ong mensil bakenyo syang thai no naga jing tremidor jongki naba kita ke jingle jongki pia pot ringkan baki Yesu ke tin jonglai ka on ka ba ko dor hak maru dry long ka ji ya ke ho chamo Haga ni kasi kasoborong kani kani kajing lecing kolong kabukod dor hakpat jong play kabar kani kani kajing yang bagus bon kabar ngaku aban puli nakabanta jong pi kajing nakabanta jong pi kongros katien jong play kadon wan ong komne wat kuslai ya ke ru Henry hake ke baro kajing wai kajing kerpat dan kat kecing aingu topi pentip ya kecing pan jom pisau play te kata kecing sup play kabapalat ya kecing sempang baro kan ri jai ken ya ke dono jom pi bat ya kecing bot jom pi how Chris jisu to blame kor khul bang ni ten ka ba em ka bang la pule ya ke po to blame yo pentingan ya ping ya doai atrai jisu ba ko rabi jema ka po ni aingo banyo I haka ni kapor yo pailang haka ni kasi ubala wan bat ban ya penpau ya kajing solam bat ban ai kajing kubai katu yo shakri jamai bapas bon ni yo I kajing jam ki babon koma ka ni kapor kajing kami kando ke emlang kesalam dai kam sin nak hangla ya ki ban wat bat kan ban poi ya ni kajing bat ban yo I bat ban ya kubai katu terakhir ketika pergi dan saudong kena ikan tim kita berkodoh ia kita keren hakmat ketika por ai bikin ikan tim baru kita biosno kalau ke kubur ke bahem nak bantau syakir jambe terakhir dua ketika por pan pau ke jing snow imo play ngala ai hangi ya kabala ia ke bakomune syakir jambe atra nado ulai timo jiso Ola nyaw syndrome ya ke para jong ka jingi magale batai ulai kilot ola ding rang ya ka jong ka jingi nak benda ka kerteng ka jong jisu ola nak benda jong jisu am tangare ka ri jong ka state jong hagane ka balang ka jong po ka state ka na hanroi ke lain ki state ki la don haba don ka commission but sabaro kum joko try yeli yo ka jingi ki ba bon bat kat mutam ka jingi ke jeno play terakhir ka ke poil ino shedin yangi kum ka bala ile no shedin ni kamros medical yang ile no shedin ni ka kame ka jingi ka bala ka jingi pasa ka jingi bat ki bai ki ba thain baro terakhir ke do no I kim la shu nang ni shekma tang ka jingi ba bat tang ka burong bagin yo I yo play bem uba mera padem ba mera suspa ya ka jingem jeng ba pasbon
ialah kini kita por kini Islam ilaidot pada pendek kita kecik hot kecik play ben try to kurkui ke balang ke jamena thuma naroki kon happy kana kisama kilang kini kalam pajak ke balang sai mbe kinang yalam hak balang kibe ejeme kibalong sisa kecik kurku ya kibe sem kibe kodo try ni tua ye meka ke por ko jisbe to kurku yang ye ke kalaba ai boring bengila bat em kecik em bapan kre bat kecik em ke bangin bo em jisu hak mana ya kecik jom bagain na ikamban ke ceme kutra akan ke por ni duai to ko khui ke por ke barang sa ya ki kentin to ke ji slok ne ke tin ke jome ba ke por ke barang sa ban ra ya ke me ban tep dan buram harum jing tep to ko khu bat lor kan ke kutra akan ke por ni duai sem ba khu jome uba me la kula me lor kan ba di ros ba di kme ke jom jing ba pas bon para ji ba ki ba ri ngasam nang ni shikpan bagi laban im kejim pakai jiksok kejim kanwan pat kedalu kejimki bat ikeji bot ciperkat cepi nang lecik ba bat kilaban im pat kejim ke bakam ha bat syakir yebe ngela dua ngela IT ke ke pot bang kiki ke jobe haga kertai ke jom jis amen amen Ulai sihon pastor nanta ki kenten ki ikla kren kajing pule na kenten kajong play but kajing tuai play we are so here we belong to President Jongka Church of God Business Association agaba iba firstborn kubang na yosno nilalong member labonsnan te pastor in high the kajiyas lok kenten kajong play kenten kabayim kapadon bor kan hai jing tingen ya phi hagayen kasami baro kawai ni smoke men chipon pastor ni yang smoke ba kini kapor ni ma khot no bi bi ban hai tin lai ngai goe yêu ble na ka benta kene ka kenta ba kentang jong kene ka sni ka ba kentang ka sni ka jing chop chidau ka jong rai ba ye jong yo jisu ya ka jing ya ba ka jing tap ka ba mi yo ya ka ban pla ba ban pen bana ya ka ne ka jing si sha jong ka kupor ka ba ikorim me ba e treatment same yung iba passport. Ibalaya lentir rangkat lang bari haka marital journey nado kasni kabanangkong yung kato ka wedding kabangiyan donang. Haka ba pinang kenau ya ki kenting ki ba pia ay kaliang until death do us part. Ikimiri yung iba passport. Magwakan pan mau ya pi kong ublay yung i ulong ublay yung ki konswet baduk pa yung kiriu kantay. Kung kapalang ni don kajing sngo syaram kabakraw ya pi. Bana kakpo yung pi kiriu kantay yung layu lesay ya une. Usyakri yang utrai, ubalapa yang kiri wa kentang yang haga jenya terkeren jaga jenya. Trayun da kerku ye pi baro armod, naga family kaba iba passport, ila di ya kila erba kencaman sem, iba lama ya ki nakabenta ka balang kabalong ka spiritual family hakaba iba firstborn ilalong sibenta but ubalong unong yakit yaba kumakilapla nakapor makwa ban ong yapi yakini ki kentin ki ba ublay Ukraine yo Moses
hakme o shakri jonga ulayapa menta yeng ya shashiliang jonga jor kane kadai ka jing khot ka jong uplay ya fi kum ka family na ka kol kayang ban kum joro na ka kol kri yang jam shashiliang jonga jor kum joro ya ka balang hakari but ya ka local church hangne don kiai ki jing jia ha ka jingin ki bangam la pan snol tho but kani dolong ko wai ki jing jia ki bangam la pan snol tho iba fast born kayang iba ngala shim yai kumukon nagaliang jong karata ga jonga ngalapoi hagata garta kau mai lalong kumukon jonga buat komjor haga patai ka bakan jaman sim haga jeng yakit yakat kam ka jongo kenran ila yo ya ka bania yadrem kat lang haga jeng ki yo drai banda perkat naga jeng perkat breu iba firstborn ka yang inlong iba pit tamban keren haga funeral ka jonga nomor itip haya benar matip haya Henrayin petiang ya ka jeng penia ka jong blai ko penia kum gibangai the last message ka banga pa ya I kongros haswa ya ka bangin ya tuai haga kanhun jong ki pastor haga head office jong ka balang bai ya to ya na bai ba firstborn sayo ia ka jing sumar kaba kham kerpang da ki kor ki bor ki babahatam jang ka hospital ngalawang ye bangingin ye duai I kongro sila pan check ya kan ka message ka mga pai but ka bakut ka mga ong ye ki kum kine ki family baro artali kilong na kayeng ka berrublay ba I yautrai kapag jingkerman jonga jong ba firstborn ba jong pi kong ka family kalong ya ka jingim ka bahalandet jong gane ka jingim Christ is the hope of glory ngamlapan modol ko mga wang ya bijing paniyad ki bastak ki jong blay bahaga ni ka funeral service jong iba firstborn bangan yo pan bat haga tika mon ka jong ya ka Bible ka jong iba firstborn ka bala sonshap haki rong siar ya ka kerteng ka jong I badya ka ni ka Bible kasi ngam taray ba iba firstborn in tip ya kata bakan ni ka Bible ka ba ila ketuk bar si kata Onyo pendan kam haka funeral service ke jomai. Ba iba borman. In ya don benta kum haka negasmi. Ngadwai o blay unda kerku yang ni haka negapor. Nalor ki references ki balaya ai na ki department bafair baro haki condolence messages ki ba fi la ai hai kongros rang kat lem begini ki de khot ki bala pole ki ba kedo yana ba je phe ya kari hal London jong ki la Shimye do ki khona hinrai ka bangakwa ban bu pi ka long yaki artli ki de khot na ka Bible ka jong ba firstborn ka bala sonshap ya ka kerteng ka jong bakini ki artli ki de khot ki long ki de khot ki ba I ba firstborn ila underline haki artli ki wrong
kiba itanak sikade badagane kajing underline jong iba firstborn ni kini ki artli ki dekat ngane im sempoi perkat kumubrel ba unong kren haka ful om daytang haka bible ngane balason syabro haka tonod kajongi ba kini tikentin ki ong kumne Gospel kajong Matius na kalenong kabaarkosan kani kini arjuli ki dekat kiba ila underline ki ong kumne onda kunta usim un ong hagita syakam manjong towan pi yaki balakar khu jonguk pa jongan toyo yaga hima yaga balapan krek ken yapi na men danglong ka pertai to wan pi yaki balakar khu jonguk pa jonga toyo yaga hima yaga balapan krek ken yapi na menang long ka pertai Marshal yang jongga negara hot opposite to each other. Kini pat ikan ken ki baila underline ki ong kun. O kanra jong ula ong hau bah me usyakri babha ban bangai. Melaminot hakabakandiat ngan bo yame halor ki babon. So hilai syabok kajengmen o kenra jome blame nakar khu ye gini gyar chali ki dekat ban nakar pa ye kongros ban bubha ye gana ka bible ba onna haka memorial service ya iba firstborn next year ba ya kini gyar chali ki dekat on son syabro haka donor ke jongke Smokeman Simon Sir ya ka kubor ke pikan syapang iba firstborn naka department ke ma i-tray ban mapi kumu officer rangba jong kane ka jin sikre pila kran ya iba firstborn kumu government servant ngakwa mentah kana ko bangan keren ya iba firstborn ondei como syakri sarkar hinrei como syakri jomo try barus kisih bakini ki kentin ki bangala puli ya ki ba firstborn ni underline ki kit ya ki lai tali ki jumut haka jing ya dei berkajin syakri belai kabanang kong kabau play wong bah me o syakri baba iba firstborn ilong o syakri baba a good servant ulong o syakri baba banyo ka certificate na ki preo na ki paranong tray ban na kiway kadon na kajong kador ban kajing iubi hakajing eday para breo Henry ba ukenran un ong ya kini kentin bah mel syakri bah kadai kata kahubor kepada kat kahubor bah nak iba hatan iba husband ulong usyakri bah bagi ka jinglong babha jong iba husband la sakhi daki arkur hakane ka service la sakhi daka balang banna peteng yung iki para nong tray bara hinay ka basngot yang kalong ba u Yesu ba u try u kenra jongi un ong yakine ki kan bha me o syakri baba bha me o syakri baba
ngangai ka kaman sim jong iba firstborn haba it pule ya kan ngadokhat bahagawai ka sni face to face but uneu bakren ye kini ki kentien un sayo I markma but baun om banyak kublei but uta uba ula syakri but ula ye banong ya kini ki kentien bah me usyakri bapa ba firstborn ulong bapa yala ka jong ka para yala ka jong ka kami ba yala ka jong ka kurim ba taman sim ulong bapa ya piki kunrut ki kun yin ngayo I ka ban sim ka jong ba firstborn na ka jia dei ba piki ki kunrut ki kun yin ba ngakwa ba nong thank you ya piki kunrut ki kun yin ki ba sim ya ba firstborn kom lo jong ka pa ngamba ju yo born ki ba ki sim ya u kom lo jong ka pa ban ngai ngu yo ble bau ble ula aya ka ba bhatam ha ga jia dei ba phi I para kme I kurim rengkan lem bagi neki khol ki ba ila keduk ila ri ba ila sumar hati neki ar ko snem ki ba laina ulong ba bha namar ba wan na ka yeng ka ba duk ba ulong khon swet kadon ka jia dei ka ba chan bha ba na dei ka ta ka daw bang ya communicate ha ka ta ka dur ka ba chan sibon namar nga ro nga wan na ka yeng khon swet ban mangaro nga wan na ka yeng ka ba duk ma ina nong kendong ngaro na nong kendong bat kita ki penong yai ba firstborn ban don kata ka ling do ka jia dei ka ba nganom la pan kra ban matip ye ka ne ba firstborn long go bha on dei tang ya ki paranong tre ba ye ki ba ye na sam I long don ka mensim to bha ya ki ba duk ya ki ba suk ya ki kup siliang ya ki sem siliang ya ki khun swet ba ye ki riu ban thai namar na ka experience ka joi ka ba ila ya ilang ba na ka family ka ba kum kata ya ki umat thang jong ka jinglong khun swet ki ba jaw dei tang u blei wa yo I ba do ba nyo kum ba ong u de show ya ki umat ki jonga ha kalang wasni ka jong me atrai u blei u kan show ya ki umat jong I ba firstborn ha kalang wasni jong ka jing kan mau ka jong u blei ba ula ai ka bainong ya ka jengem ka jong mar ka por kam sha ni hapan board ya ka protocol jong ka government pada ka health department wala nga don si bon ban kran ka por kam sha ka benda ka ba me usakri ba melaminat hakabat khandia melaminat hakibat khandia wa firstborn on dai tambo long usakri ba ulong usakri ba traininat kata ka benda ka ba come small piang ha ka clean English pi ki ba small to ya ka clean English ka ba utrai ji suwang come thou good and faithful servant kani ka clean faithful kalong ka kantin ka ba kit jeng mot hado kata-kata ha ka jin ya dai ba ka jin syakri blai Ukran jongi una peke ya ka fruitfulness, upeke ya ka faithfulness. How faithful we are, not how fruitful we are. Try ba firstborn ila ai ya ka jin training not kayo. Hame usyakri ba bal ubalam minot. Ka jin training not jongi ba firstborn nang nena pedeng jongi don bon ki badon ki eyewitness bagajin tray ke jongi ka ba ila yalam raho ya kana kamet bon ki example ki mga laban ay tangki ni ha pedeng ke jing sitom kamet ilek ban ya yam lam ki ba ya yam bandon haki funeral service
kiba kam dai show ye bandon haka way na ki funeral service haka bangangatan ikulon rambak haka senduk haka jaka jong ke jing seng funeral kwai ile lamrao kana i pastor i badan hangne ko mo pastor in charge jong ke balang ala yoi pastor haki kes kiba omdan no fi dai mai i ba yang haki penta jong ke jing sekre but i pastor i long eyewitness pat slam haka way na ki funeral service pat haka na ka dong jong ke haka ba shiten jong ke jing seng ila kelon sa sisin pat kam long bunda pastor why ila try me not good unfaithful servant ibabha melaminot haki bakandia ila try me not nadu ka donut ila ka jong ka benta ko bayar wai ila do jing wai nadu ka donut ngan le ka benta ka ti man bala koloi wat ngan nong ken riak ngan ye try me not ha haka jaka bala bo try he was so faithful lada don ka no ko mangin learn what mangi ki ordained ministers now ne ule pastor yang kawalang ngalaban penon kami tadi penting kadai ka faithfulness haga jaga bala bo utrai kadon ka way ka kot ka mga puli ka baong bloom where you are ho haga jaga bala bo yefe in shamla kanriano ila train minot yaka kam ka jongo try ba me usha kribo ha melaminat haki ba khandiat bakani ka balai ka mga kwaban kran lang uba firstborn kum usha kribo ha uba firstborn kum usha kribo try minot ba bat ka bakado uba firstborn kum usha kribo ngamtip hanu nung kong nila yato let's say hay kong ros laban yato hinray ka ba yato hanga ka day maria tip ya ka khubor but there is no more hope ya iba husband kita doctor ki badan Habelor hospital ba hospital ka ba hatam haka India jong iba po Asia ngalabanon kila yato pa ye impossible. There's no more hope. Ilawan siya na bali ito yung ganang hope. Nasukwa ba ng ong yagri kong rose, bali may ibang husband yung latip yung kata. Bali latip by day panlay. He knows. And he knows where he is going. Who tip, but it check hango by him like well prepared. A well prepared life for a prepared mansion. Kau try wala pen crack na kabanta jong. Iba firstborn ila pen crack ha. Nakabanta ka ne ka jeng khot. Kau khot usim kisim. Wong ale turun syapok syaka hema. Ale one kane ka ne ka jeng khot. Kaba iba firstborn il response ta kajingkan pitip balay ba iba firstborn ihap banyay lang ba kini ki arlay tele ki hospital ba bo blay shy ke ngajo ya duay ha ka family altar ga jonga la jan man na sni na ka banday ba firstborn ban in mrs jonga ai hong ngalang ala kali ga tang ong kwai yong ye kini ki kantin yung kajingle yung try kumne ka long ban prepare ya ki bahayin di bahasan bakin lang ready ban pediang ya gane kajing khot kajing try ka kong gane bar lada ai por try ban prepare ya fi ngantip kan long kumno ya fi
I Kongros, Konrad ulale isnay, but kajing na isnay ka jang utray ka lang, ban ay por yapi, ban prepare, hinre iba fasabon, ilalong ready, ban ngakwa ba nito ipe, kaway na kijing kerku ba krautang, aga jinim jong iba fasabon, kam day kak sir ba karupa, kam day kak pesa, kam day kak yiring ba kasem, kam day gay ro, the jinker khu ka long ka bau trai, u ya thu no pa ye, ya ka bau day ban le, namar ba ka jing sitom ka jong e, ka ba, la pendi kana, ba i day ban le. Ngam klep ye jing ruai ka ba i ba husband, i ju ya lam jing ruai, ngakwa ba ni thu ye pi, ruai kawe kti ka ba na ban klep ka long, ngajip ngalakloi ban le, ngajip ngalakloi ban le. Kasnam ka pen khoi par ya na, ngajip ngalakloi ban le. Iba firstborn, ila kloi ban le, ngadang non si bon kiai pastor chairman ki ba khi ha ka don jonga ki ba ngakwa pan grand na ga dai ba firstborn. Hinrai ka tien ka jong blai ong ka don ka por ye kiai baro, ba tani ka long ka por ka ba nge kwa ban buram. Ya ka protocol SOP bat ki wai ki jing batha jong ka snong ka sarkar bat ka police department ngan no swang la dau trai udang ibit bat la dalom ka mon ka jong matwa yo play bangendang yo ya ka jing ya seng kan mau ya ba firstborn haka memorial service namatani ka funeral service bat ya sayo ban ya kan khamba ya ka jing ya ka jing sekri ka jomone o sekri jamutrai bang firstborn ba pi o sekri bapa pilamina haki bakhandiat rum haka jinkman ka jomo kupa ubabne ubala penkre ka jaka naka benta EFP until we meet again. Hadok yang daya sempat hati kecam balapai ki jongo kenran bat ka buram ba firstborn kanong on daya pi on daya nge yau jisu balaya agal beri uban sawan pada kau kesini banyak sembat ki bala seuspa ki jongo. Amen. Kublai sibon pastor ng tagi ktien kiba kotor sibon kiba hilapan kan mau nalagtien ka jong play kiba day ba syakri jong try kiba firstborn syakri jong try uba faithful uba yaine uba trayok baru bala penkre ila ka jong ka jingin nila do yung syakri nga yaladi simet ngalatu kumuway naki nong yalang tibakot o rakabalang lalong nong kersyan bahajan chunga kumangelios no kidon kipor kiway kiramba kimla banyadon batna kakam mang syakri kong pastor kanikabalang nray ba firstborn in jumes banyadon rengka banyakmi yen ti parabangan wada pedeng kejeng bom sat mengklanyo yelek sitong adu kata-kata dan rei lakot no ye siapa tak kejeng syomne chomo dan ada benta kong ros kong katme pi barok ke baton kejeng yede ke bachan lai kejeng sumar ke bapatan ke bakti nanti bau syakri jom trai koi kuntia dan rei kejeng chungi ka syomne kiti ke baton bor kejong lai Wapinom snow sanot shu la lek shagata a yin shone play lap light naga jing pang cordit kaba ila shitong kantan hakiniki nai kibalatet to play lap light par na kita kijing shitong kijing cordit par to play pentingan yepi kum ka yin ka sem kong ros kurim I kong kum ka kime satisfy kami para bari
Jessica kami persa be lopi ke baton ke jingye dei ke bacan blei un kerku ibi dengan ye penwai no ya gane ke jingye sing ini ruai ke to ke jing ruai ke ba ke be dei shibon bat pi ki ban dansa ha gane ke jingye nam ta jong pi kong rus dei kong kum ka kene man lo pi jam ha gane ke jingye tote Boblei uyalam yapi man bangajam utrai uyat haswa dalaki ti ba e ubaten janga pada jing e nan mane tashisha o ngakamen ba jisu jonga man bangajam ngatip unyalam janga kam shanang e unyalam janga hatu kasni jinjang bokot bangajam man bangajam shayin nganang kamjan dengan yang lang parwai kene ke jingwai ko pi ki naga jing so baban shong namar pila tat pila shitam paro kine ki sni kita yo ibnai te mangi kum ki parabangai ki wei ki bahjeng ki basam ngen ye yang lang kum katak jong ga jing smo burong ba jing e ye ba firstborn ngen ye wai ya kene ke jingwai pada den jong kene ke jingwai smo kumen shibon by Reverend Dr. Ismore, Lalongrui Pastor. Ngajam utrai uyat haswa dalam kiti bagi umkin yang bata jiki ngan mane dasisha Ongai kmen waktu Jisu jonga man bangaja ngati punyalam yana kam shaneng uya yalam yana hadu kasni jam pakut bangan jam man bangajam syayingan nang jam teng tengas ngau jingek kasdang bando habasyak mat ngai Đang chim lên ngô nằm tai ngập hai ngài biết cháu Giêsu ngã sâu khai hajan udon mau man bangaja ngati punyalam Shaneng uya yalam yana hadu kasni jinjam akut bangan jam man banajam syayingan kam jam jagat baja ngan syanya Jisu bajing mimbom jukut kalong batu ubat syabi un pliyai kalenti syakari Cirkularkan lamhi man bangajam ngati kunyalam yana kam syanek uya yalam yana hadu syayin nang
Tang shikintina contain packaging a day, but iba firstborn Gayang, iba ulay bit ba cut not shalade. Ningkong ngawan lam kak jing ai kublay stolen. Ya ikong rose balik ka family barok away na kabala mo blay hakwala pati. Ngile duway na kamata jompi. Ngile kren batu try. Nalukin kisngi kibaitang dan hospital. Bata ka jing panya ka start ka jom try. Wala ibiglan kat no shalade. Ni duway na kamata jompi. Kis ko lang api. Kejingim kejong ba firstborn kalong kan uksa ya kibabon ngam klet hakapor bangadang nong pastor hang ni hanong tamai pokse kila don gi por ki bakabalang kayai ring ba ki umsaw ki bajur kata dan kapor kabaiwan syanga bangin yo banyak keren banyak slop banyak duai kawai nagi quality ki bangayo i kalong kane ba iwat ya kajing slop kum no ban bai kakam hai kam don kata kam sim le bor le don bor iwat par bor ya kajing slop par habange kren ro ya kakam ka play idan kam sim to so kya shikade ha kajing day pat kakam mission ilaya ya Afrika pat na haki babon ki jaka kamtan Nepal ngilale cekinong kendong pat don ki por ki ba ipen pau ya kata kamen se le se la ro bre jin da la khoti se ka kam ka jo in IT na ka kam ka jo try ilong full time in the spirit ki shuti baro ki bailash idan ha office im pelut ya ki bande ki holiday ki jogi andai pelut ya ki baro ban syakri no try te ka jingle ke jo ne para kalong ka jingdo ko krau reni aingo yo play baila pendet ki jinge phathong ka jogi kum riu ngai bat syakri jo try baba kum bangil sko mantan tingin na ngai duai ya kene ka family bakane ka rich legacy ka jongi ba firstborn kan ya itu lim ha jong pe ba pin nang ya dong ka jingal ko ya ki wai pat ki ben sem ki ba kodor na le ka kubor no don Armstrong day regional coordinator jo ki Asia Chattugat Pacific wong ya sai kublai yai sister Rose Mary nia duai na ka banta jong pe haki por ki wa kum kini tau nia duai ublai ba kwa jong ni ba paneng ni ayo ye bini si ka ye ha ka ne ka janmet bangila yo on one ha ka ne ka jaka ban shakri ye me ha ka ne ka jingla an tet ka baton buram yo nu shakri ujong me uba me la ibet bang khot no shalade ni ayu ye me a dry namar me la pundan kam yo haka hima haka jongme pat ngange pa ki jing shekri baro ki ba mangi ila ai ki long ki ba me la patiang kun pat kala long ka jing ka ko ye ka kam kala krau ka jongme ka jing le no na ka ne ka parthai ko kan rat ba bha ka dai shi banda ha ka jing ya ti chong ka jing em la da gi ban ngi mon ha ka we ka ski la da ma me lam wan no kloi ngin ha ban ya da ka ni ka nan ti ya ra bi ngi bangin nong ki ba me ai ba ka jing le no ba jong shakri jong me kan ren ha ki ben sem jong gi barok ye don lang hang ne baka jing jongi kalong ka basyon kata mdei ka jaka bagin syong re junon yarap yangi atrai bangin laban kre yala ka jong ka jing
nga doi ka pang hagen ni pon na kam tai kongro sino ikurim jeng da firstborn ikong ba di persa ba para jongi at ka family hi baro ka wa trai haki por ki bakum kine to kedop me yeki haki thap yang spoon ki jone but sen me yeki santi ki baklan bor ki jone but I ka jisu ka jone ka ba palan yeki champagne jo ki breu baro kan ri jaja yeki donor but yeki men sem joki how Chris jisu but hagin ni mentanang ni kadra yeki ni ka basa ka jong shakri jone Balik tep jan buram harun dik tep. Ai bagi ke baro ki bangini opan pendep kenong na kabanta ka buram ka bakrau ka jonge. Patu ai bakajing ai ke badapeng ka jong Jesu Christ potra ai jongi. Ka jingi ke jong bro pa ka badabom jukut shibom jukot. Kan songsa bati ki para akan ke ye. Bagi bro ki ko ki be aplik baku ki jingi shem bagi jingi ke do aka jingi ka jongi. Nado manda seduki pam jukot. Amen. Video.